Ida imana payahoromu mulang awodumutan atung say Roma akana sorat say Roma matsalamu Tuhan Yesus manjung padosamu lang mau Unaku ganggu daputut Tuhanmu naman bodoh-bodohan Yakon asini rohani Tuhanmu Singoko bodoh-bodohan Aduh say Romago akana sorak say Romago matsalamu Tuhan Yesus manjung padosamu lang mau Martangiang mahita asini roh hamadi hamu doh dame nasian dewata amata doh nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihita dia makadonga sahapor siaon. Adorang so taula kaulota tungtama dohita manangihon suara ni dewata nagabi hatana nagabi bohal dihita mangula akaulata imana tersurat di Habakuk 2 ayat 4. Idama natel do ibana dang tigor rohana di bagasan alai anggo halak partigori mangulu do binahini parsyoton nama kapur siam. Sesungguhnya orang yang musungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ido sahana. Dia makadongang sada dona pinasaha ni si Habakuk. Dia may imanah kanengani taida di bagasan ngulutta sigano pare sama seperti umat Israel. Orang yang membusungkan dada dan orang yang rendah hati. Halak nateal dohot halak naburju. Di ida si Habakuk de ia halak na membusungkan dada halak nateal. Say di bagasan iman akan gicang ni roh haduing. Alay halak iman pataluhor rohana halak iman akan ngani partigoring. Saya mangulu do imana binani parsyoton na makaporsyai. Kemanapun kita melangkah anggo halak partigor hita, halak parlabok kita, mangulu do hita binani haporsyatai. Binani ima hati goratai. Alay halak na semadabu tu gijang ni roha. Halak na semadabu ina akan membusungkan dada. Kurang dosongon dia makadonga sahapor siyaw. Di bagasan nguluton maul do hita iman aking mangulakon haburjo do hati korani. Dan apalah taboto rupani bahasa maul jol mamanguda di bagasan kati korani. Na dipikir do diripu do hanak ima kana burjui. Gabi songon na oto sipa oto mahalak na di bagasan. Hati korani alay sejuk ma iman aking membusungkan dada kita. Asa songon na taida na aking hirana malo, hirana gugu, hirana hebat. Sehingga kita selalu membusungkan dada. Gabi hirana teal mahita. Di hati aloni do na kita jo dia makadonga sahapor siam. Ima madabu.
Alani berek kamu manina si Habakuk. Habakuk mau mencontohkan, Habakuk melihat orang-orang dibandingkan halak kanateali saya madabudo di bagasa pangujuran, saya di madabudo di bagasa katealone, karena mereka akan jatuh dari kesombongannya. Alenggo halak partigori sen hati koran nei imana manada ibana kengani gabi mangudu ibana di bagasan hasit tongani ido namol taida di partikiano dia makadongan bahasa maul ala dang maruja hani mana tu hatani di bata alai molununga hatani di bata gabi ujahata gabi hatan di bata imana kaningani ukuran kita melakukan segala sesuatu dan berbuat dan bertindak dan bekerja sesuai dengan firman Tuhan di sidok yang berngota ima hati orang asiasi sehingga kita akan melihat sudah nata jalui sudah narapot titai sahatu tikyo sedo honot tame alani hati orang nasyad debata holan alani asina dewi alanido dipangido di bagasan turpukom naing mamangulu hita di bagasa kategoran nasian debata molunu nga mangulu hita di bagasa kategoran nasian debata tu sopalawason ni debata jada tu sopalason ada portibion imana kaningani nabui manggugay rohado pikirata alenu nga marujah kita di hatani debata atong tabereng ma jala tahangulu humma songon nanido ni si Habakuk mangulu mahita di bagasan hati koran nasian tuhatai tu dia pihita mangalaka. Amen. Mauliate madiho ale Tuhan debata asa mangulu mahami di hati koran nasiakui. Amen.